Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripa mulai sadaya rita sobu baca toriolo pas suraki pemang sinina to mareng kalinga tapa dice pareng kalinga ta sesurang nasaba baca memang boleh ada toriolo tak memang engka na toriolo nangke ya baca cara baca jajimu naku engka tepat tak makadanu mappa jaji tega mappa jaji ya natu pangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi tak pada ceprak kali ngata madeceng nasaba ya tu baca dek ga mulai jaya ku dek metu ka tepat tak dek ga gelo tak mer metu apa jaji ngia sange baca. Jadi tu pada ciling ngata madeceng seserang nasaba ya si baca pas surake tapa yare apa simari nasaba dek ga katu ule dek ga elok nama panglatar. Jadi ripanasan memang baca ya dulu walake atau si baca naku nasenge tawe anak darah tua ya senge pak buka parkuseng nasenge setelah ge. Jadi atau si baca seserang pada cengereng kalingana kalau atau si buka parkuseta sinwakun reye ya ramakutu dale nasaba sebetulnya tuh kulino dek ga tau dek ga jodona muka manang cuma le nami malai jadi tempat cai pareng kali ngata ya to si bacaan pak buka perkuseng aja madeceng atau pareng kali ngata sina sesuraku ya raklo to sikit buka perkuseta malam mak bisa surang pertama alanya olo wajene kusubi masuk pada subuh anu wajene napa masuk pada subuh tudar ni tapakoro selesai ke masuk pajar tudar kita pakoro tapas taruh kita napa taniareng kedua kata buka perkusaku sanga didek nata timpa mata nasoe riele nalek tau timpa perkusaku dek gaga elok dek gaule elok nama anu panglatala sanga didek nasi bawa Nabi Muhammad Allah Ta'ala asana nalek tau gaga balikku kulinoy buka sina perkusaku dek gaga pak buka selangi di mana bukai loko mai jodoh ilan nasi minggu si minggu si ulangnya ada pek kemai sabu apar lu aku barakala ilahi lalakum payakum ya naros sesura pak buka perkuseng megalan itu baca pak buka perkuseng sesura tapi ya melo buka ke nasabak di mana tuh buka mana pada kalau malu tapi udah cerita pakai tapi kemana tepat muki pasti jadi ya tosek dia sesuai cenin rara tosi nakwe di makun reye loki makanya nih tetawe ya tose bacaan sahabat tak dua mi walaki makanya bacaan loki joka martapa kepada ulang sepempa maluak pada cahayana to makan jae makanya mana nih tetawe dega makanya sangadia nasabak tapa paling makanya elo TV pak buka na sini dapat tapai tak buka na timun tak buka na matana iya makanya nih tak rilalan nari tengah na tawe barakala ilahi lakum payakum. Jadi nalo sesurang palekturak kiolo cede engka baca tutorial naku elok ki mang kalinga pemang tata aja samungana pemang apa ki agato si tak takutanang nasaba dek gagatu mula pajaje sangadin namanang ular pangallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi selesuraku engke manam mareng kalinga siku naruh kapang walaki si baca toriolo nasaba namuni cede
kumara samui daripada mega salami namuni cek dek ku matuk kena mui daripada liwa egana na dek gaga birasa manemi jadi tapali cengi pareng kalingata jadi si kunaro kapa susura wak di palaturaki pemang pasi kusiruntuk ki pemang nang kasih lu alaki si pemang baca perengada pepelkuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serutik pemang rita sopu baca-baca toriolo untuk di mana